Оттон бу Expo Science Азия 2 сүрбе 2 рота 2 даланагы эдер бу чинчиячилер конференциялары болла бу тугунандан бияха сырдата кепси билихиннере кеткеллилер Сахар Республикатын билим жогус академиятын ректора Василий Климович Павлов ити хасырда онна сунтардагы политехнический лицей 11 классын үйренәчите Виталий Крылов бүгүн бияха бу хасырда кеңилдиттер тараба. Түйөстердинен Василий Климович жерин баасы кепсен хагала Бу бихи жибит улахан коталахы курдук итылдар Expo Science Азия денатта төтөл болу итылдар. Бу туакати Дубай коракка болду, Объединенные Арабские Эмираттарга. Билигин хүрбе биес сүрбалтак разитиге беге олар бу бараннар оны сого кыттанылдылар онна. Бу манда мирнеттен йөрүнгриттан хунтардан жокускайттан бәлерин оголар өйлелерин көрдөрдүлөр эдер чинчиячилер онтанан манна хүрбе 9 тойту огота кытынна 200-тен таккага. Бу бастакы би терилбек болар 19 сылттан бастакы оголар бәбелерин кытта көссөн үйлелерин көрдөрөлдөр онун лахан туох дигнеттакка андай дүгө биллер улахан туох көрсүгү болна. Аны көрсүгүтер бебит би Жогус академия бутын улахандык гыналан турандар бу Дубай правительството би хатуох белехтәте мандык би нехан гыртындар дени шөйбай туага көмөгүнөн оңолду туах награда курттук аны би яап манда хорулдан тура оны бу би оголор бу бастын үлелерин көрдөттүлөр на хеңиратилер оны элбе оголорго үйрөккө келиңден оны таанан киндергети белере булданан уушнай паркалар тахтар ол паркаларга билим паркаларга үлели келеннер белере проекттарын хайыннарандар патыян оңороннор онно кытталдарга үлелилер кереңгертилер. Ол хан кых бербиттере битти. Себеби бияха Виталий келен олорор. Дәл багати значок багатан олорор онда кайдагы опсенен бен бу барахаджан кыттан көрөн жону кытта билсен алдыган. Бу бастыгын маннык улахан мероприятие харыттым, эти международный уровеньнах. Оны те атын хирге хеджан, атын хиттен хеджар оголордун билсиһен, кепсетен igen отой шугай. Атын толкуйда оголор бу. Оны интерестаг igen. Оны бебелерин биссагы igen. Жето бең чинчиң тугунан бияха баалыста кепсәре бу иже келбиккин бу тугуй. Бу строительный блок. Бу онтарга пенцели тянус материалын ораллар аңа биле добавка курдук. Он тукконо биле улахан поралах, оны ячейстый структуралах, улатыгылах жөйтү туакта. Эти керамза бетон, стекло инген курдук добавка болар. Оны бихеге эти добавканы строительный блокка бәригина бут. Бу эбен оңро бут. Бу кастаганы көрүннәк составтаг материаллар оңро бут. Ондан тукпут он исследуйду вот. Тутан көрөктүн хөптө бетер көңүлөмөт. Кадыр биле хака тутан кабан көрдө бидесине дилдерди. Мандык те. Бу ким Чепчеке битти яна. Онна кытаана кабит. Именно хака хергер бил чепчеке, оны биле өр улус барылын курдук. Ата бу олокко киритен туактен кепсетеллери кайдак көрөгөнү. Ото хака хергер отой улакан инникилах текка. Ойка бу кыхыммыт тымны тебет лихас ирер ол тоһоттон улакан жерлер биле кайдан калалар деп биле материаллар батта. Олен бих задача өткөн. Ол баре эппеттерге о эппеттерин курдук материал болан курдук. Тох паре дебилерге Себето жа Василий Климович оголор буталаллан барыларын тухунан хайриттан касого барда детигини? Они сога. Они сога. Туох бебе тойдутан Россияны хам бастын улахан терттете болабыт. Энегенен биге холовор Россияттан хүрбөгө кытты боло они хайрин ол. Улахан бахайран ара бигене бит. Онан тахарамы көрдөрдүбүт шөйбайтык. Онда жигнетте хабо холовор мандык материалларын ол Дубайга мия тухалактыр. Одекиндер элбек онуман туталлар, энегенен элбек туту терттелерин көрөндөрүн тирергилдер токтуктар. Онан би олор бу бедере таккандар экспортный материал кудугуме болот. Хамай тугун тирерген көрдүм битале холобур. Оголор эме атны оголор эме арыйларын көрдүр доктор детинчилерин үлелерин онан деген же хамай тугу хеңер. Хамай хеңер я битемген маннык автоматизированная машина бар да. Или умная дев курду, или кыра транспортное средство курду.
Оны хайдах тутталлар эбити? Онтуларгар Туакка тухалагы. били сеть кожа холбана хеджерба. Ага. Били хенант били автоуправление ла курдук. Бән хайдах багарар хайыгынде. Оны били задавай дам бира. Канна барагы неген. Ага. Көрәчүләр бит италлар Дубайга же билеген балахыня хайдагы жаны италлар Дубай төһө биләтә дилдер. Басты кеген хырттыңда Дубайга? Дубайга ха. Бихи Дубайга хәҗәлек бит хайдага бит Дубай. Ага. Это улахан хирба. Ага. Элбә уже туристическая дойду болан келер барат ки хелбә бит. Ага. Онна те Дубай улыктыктары бәйләр наха үер көрсөлләр җаннары. Ага. Онна меджвер хаҗалар он тойчо вакай. Ага. То Дубай быгытна кайдак дойду болбут нөйрәттеләр, кәпсәтләр болоди. Себатык Василий Климович, тик көрдүбүт биге карскалар хүрдәч ола булакпытын элҗа сылҗаңга тетергеле дойдубутун айти курдук улакан үрдүктә хамга аттаргытыгар этергеле мактанабыт онан Никитин олак кып кылгастык буланны тоонан. Уламыдан да биген элбэх тоды да канети Жогус Академия элбэх огоны кыттөлелер 15 тыйчага биген биги кыттандар элбэх битер битер кытталдар. Онтаһынан биги элбэх омукергер болар териллерге ме кыттабыт. Ягынан латын хевит элбани хевит рахны районнар голустарга ме беби филиаллар бына хехбытынна донан билебит улахан. Виталий то билеген эгин жонуң төрөпүттерин көрөлөр болохтактар, бир дойдулактарын мане хадутуга тиякканы. Бараларга привет этедебен. Ага. Онна поддержкага тиһин улакан мактал. Бүгүн кин төрөбүк күнү. Ровно бүгүн төрөбүк күнүн. Маны курдук эметтен ханабытын барта локко кирдин, туптун тупсан истин, онуттан кытат айтут ден баганабытын этебит. Ровно лох бүгүн төрөбүк күнүнгө бит. Анын истирак бүтүттен жакчага делибит, барата бу курдугаттан саахнан саахланан, олокко бу киллерер көрүүлөрүн барта олокко кирдиннер дем биги баганабытын терерде бит. Онуттан бу хасырда керен ылжыстап кытыгара хиха мактанабыт. Ити курдугатта хонундар гытын өрүү бигени кытар үллесте сылжар кытыгар. Көрсөкка дере. Мактал Антон